Sekubingelele sikwamukele kuyona ngi-channel yithi esibile futhi la sawashela udokotela udokotela Msimango ubheka futhi ulwazi sibuye siphakele wena. Ngiyacabanga ukuthi right ugrade yonke into ihamba kahle la khona njengamanje. Ngiyathemba futhi nolwazi sekulethela lona lokwazi ukulekelele likusize endaweni ethize. Dokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu ukuthi ufika kwakho futhi sibingelelane sihlale sisazana nje mhlana amalanga. Asikhulume la ngokuphahla dokotela ukuthi masikhuluma ngokuphahla sikhuluma ngani noma asiqale sithi masikhuluma ngokuphahla sikhuluma ngani? Nasikhuluma ngokuphahla futhi lana sikhuluma ngithi inini sikhuluma ngema ancestors amadlozi abantu abalele phansi. Sikhulume nangenjabulo. Sikhulume nangelisizi ukuphahla lokho. Ukuphahlwa nini? Kuphi la umuntu khona kufanele asukume aphahle? Kuphahla akunasikhathi kahle bhuti wami. Kuphahla ukuthi nawe umuntu ufana nokubonga. Noma ngabe umongela lokuhle amadlozi akho akwenze lokuhle kufuna wabonge egcineni uphahle wende noma idili gcwala abantu usipele nje ukuthi ngisiphelela ukuthi nakudla labantu kusuka ungadli umuntu individual. Usuku udlisa abantu bakini abalala maybe sometimes balala balambile balala bangakadlanga balala bangakaphuzanga amanzi abanye bebaphuza ibhiya balala bangaphuzanga ibhiya abanye bebaphuzela umqombothi wesintu balala bomile futhi uthi bonke labantu mabadle lelo lisuku labo lokuthi bayadla ngebunyenti babo. Ngabanye amazwi ukuthi ukuphahla ufuna uthi ukwenze samcinjana futhi wesisikhathi la khona ukuze bekuyinedili bese kuyahamba ukukhuluma nabantu emsamo kakhulu ungaveli nje ukukhuluma nje emsamo kodwa kakhulukazi futhi lokho okhuluma ngakho ukuthi ufuna wenze okusade uma ubonga ukubonga lokho ufuna ukubonga noma ukhona ukuthize la ekhaya okuwe kwavela okulithusako ufuna uyokhuluma nabo uthi na ukhuluma nabo nje bajabula nangabe babona kuphithitela la khasika ila ubadonsa khona le ithundi zakini ziyange njenga awuthi ngibeke kancane ukuthi abantu ababe bayanderstand ukuthi mina ukuphithizela akukho umuntu longaye ongqwatshwa bhuti wami akusuke nje usisi wakhe nobhuti wakhe kuthiwa namhlaba emngcwabeni laba bongqwaba ubhuti wakhe akekho. Kuba nabantu abathiza abasingathayo bekudliwe la ekhaya noma seyomkhulumisa lo muntu ufuna udlule kuleyo process leyo kube khona abantu ababakhona sokuthi lapha emsama lapha ngila wena sebayizwa khona ikhalo zakho awusababonga awusabadlisi uyabatshela ukuthi ngibongile naba abantu badlile akabanga namsindo akabanga nampi ngibonga konke nonke ningenelana ningene ngokukhululeka. So mina ngize ngende le dili yami ethize oletiya lami enqane le ngenzela ukuthi ngina inkinga ethize ongenzela ukuthi ngibonga into ethize esona so ona kuthenga imoto ubamba ilotho ufuna ukubonga bakwenda idili uzoyibonga le moto ubatshela ukuthi ngiyabonga namhlanje ngikhona kuhamba ngezibunu zami hayi ngeenyawo. So ngiphahla nje ngibiza nina abadala ukuthi ningaqini namhlanje uma ngipha le moto aningiphenile role instead of imoto kancane nje futhi awuthi ngibeke abantu bamazi lo umuntu odumile izwe lonke kunobaba nje odumile nje kaZulu Natal oniqhumba amakhosikazi umuntu nje o rich istory sakhe nangasibeka esingathatha singadlala ama minutes etomani ngiyasazi nje istory sakhe ukuthi kwenzekani kwashonaphi kuze namhlanje atholakala nemali engaka. Shothi ukuphahla ngilaqaqa khona ukuthi ukuphahla into ebalekile ukudlula yonke into ungakhuluma ngomlomo kodwa ungakadlula abantu abadala akukho into engalunga phakathi. Manje athi omunye ngiyathandaza asibheke ke umthandazo uma ngathi mhlawumbe ngiyathandaza kubalekile ukuthi uphinde ngiphahle futhi noma hayi mangithandaza ukuphahla ngisale ngikeka noma ngiphahla ukuthandaza sale ngikeka kuyahambisana noma hayi makwenze kodwa kwabantu ishayile. Cha futhi kuyahambisana ngoba ufuna ukuhlukanisele lo umphahlo nomthandazo. Umphahlo nokuthandaza ufuna ukuhlukanise. Ukuthandaza awendi izinto zeinkanuko zalomhlaba uwenzela umoya wakho wenzela amandla umoya wakho ukuthi mhlazane lithambo lakho liphuma the creator yonke lento boyibiza boyazi kodwa wena wazi ukuthi unabo okomkhulu bakho
kunomthelelo omubi ukuthi wena uyokhonza awuphahli kusho ukuthi wena awunanhlonipho phezulu kwabazali bakho abakulethe emhlabeni uzukuzwe lapho uqhaqa lento lena iyangithasha kakhulu kusho ukuthi wena awunanhlonipho kwabazali bakho abakulethe emhlabeni umuntu owazi ukuthi umhloniphe uNkulunkulu yedwa kodwa naye uNkulunkulu ngine-believe mina ukuthi azange yena yedwa wakucreate you've been created by the human abantu laba kuzele bathi that's why nale iBhayibheli libeka kugqame kube mhlophe lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho sho ukuthi qala emadlozini akho ubize mina ngisomandla wakho yonke into yakho yaphumelela so ngamanye amazwi uthi uma esithandaza ila sesi-acknowledge khona uNkulunkulu kodwa uma sikhuluma ngokuphahla siphinde sikhuluma ngey'nyanya sikhuluma ngamathonga kithi sikhuluma ngabantu bakithi yasuke sibiza bona kodwa hey siya-acknowledge lana khona anisibheka anisikhalisele kakhulu futhi ngoba even kwayena uNkulunkulu that's why akhe yithi this lento lenzoyenza ibe yi-secret yami angeke uNkulunkulu umbone noma ngabe ulele akukho umuntu noyedwa angangitshela ukuthi mina ngingamphupha uNkulunkulu somandla nyamasi uNkulunkulu thuma bona labantu uphupha uNkulunkulu wakho bakwatile uphupha uNkulunkulu wakho bajabulile uchaza ukuthi umuntu ofuna udlule kuwe kuziwe uNkulunkulu wakho ulokulethe emhlabeni so not uqitha wena uthi mina I'll go myself indirect in God angiboni ukuthi ukhona ukuphumelela okuthize ushilima ngathiwa nje ngifuna unkosikazi ngakwazi ukuthi ngiyophahla ngithini noma ngifuna indoda ngiyophahla lapha eMsimango ngithini abantu abadala nabo phela ngifuna unkosikazi ngikhanyiseleni noma ngifuna indoda ngikhanyiseleni ngibhekeleni kuliqinisa impela babe because ngoba la ungayanga kophahla lapha ukukhuluma nabadala ungathi uthi uthola umfati kanti nawe ehluphekele kanti uthola ulande enye inkinga futhi le dala zakho nje zikulaye zinikeza inkinga phezulu inkinga uyamthola uthi uyabheka ukuthi benginqono nangingedwana ubezwa abantu sebaqabana athi hayi suka wena ngakuthola ungana bhruku ngakuthola ungana bhanti ungana sicathula unganani uhluphekile namhlanje awukhona ukungazi ini because abazange bathi nabaqala lento yabo bayenza ngesizotho ukuthi bakhulumisa neyinyama ukuthi noma ngabe kushisa ngakanani uhlazo lwethu amagugu ethu empilo asiwakhipheli ngaphandle ukuthandaza uthandaza lokuthi uyambonga usomandla kanye nanamadloti akini ukuthi nawona aqelela kusomandla usomandla ushesha aphendule lempendulo ngabo labantu la kuwe ukuthi ziyenzeka lezi zinto osithandazelako nalezo uziphahlela ukuthi nabo kumele ngiphahle ukuthi umntwana wami ngithengele ibhayisikili kusasa uvele uvuka kuba nebhayisikili kusho ukuthi umthandazo wakho is very strong kanye nanamadloti akho phecelezi nje amanye amasonto bazova abantu uvuka bathi thandaza indlozi la kuleli khaya indlozi la ekhaya izakhulumisa indlozi zakini ibuso zakho uzasithola na ungenela uchaza kamhlophe ukuthi why usithole indlozi zakho ungene kaMsimango uchaza kamhlophe ukuthi uMsimango uyazi ngemadlozi uyakhona ukuthi akhulumisane ngiyocela amadlozi akithi ukuthi bantu benkosi anikhulumisane nalabantu ngiyababona sebadubile abasadli abasaphuzi abanandawo yokulala bahlupheka labantu laba nje kwabo nje bavuka bazenzela izinto ngicela nina ninqinge le idalwazi lezi ukuze sizolungisa lo muntu lo no ayiswakele abantu ababambe inombolo nendawo osebenzela kuyo lo baba Msimango njengenjwayelo uhlala eJiyane 230 Jekemncube Street inamba kababa Msimango is 0823645645 ngiyayiphinda futhi inamba kababa Msimango is 0823645616 ningibambe njalo babukeli ngiyabonga ningakhohlwa amasiko enu noma ungavuka uyothandaza ube kupulpit ufa ukhololo kodwa idlozi lohlala liphila kuwe idlozi ngilona leliphethe imhlahlandlela wakho ngisho even amakhosi ngisho even kungumanje nasemaphalamende behle benyuka ngamajazi ngoba sebakhohlwa lamadlozi ningakhohlwa landelani njalo i-channel yithi liyoninceda liyonika impumelelo sibonge bayadanke siyabonga.